kildim sağınıp siz sularımda bulganda kildim aşkınıp Köngülümde mыңlar tuğanıda Jırlık dostlar jırlık jar bittun Bizge hislergine uyatta Unuttura turmuş meşakkatin Vayımsızlarını da uylatta Jırlık dostlar jırlık jar bittun Bizge hislergine uyatta Unuttura turmuş meşakkatin Vayımsızlarını da uylatta Jırlarımda bugün sağınıp Gazizemkem sabı şağımны Siz dostlarım tuğanlarımны Uyna bizken tuğan avlamını Jırlık dostlar jırlık jar bittun Bizge hislergine uyatta Unuttura turmuş meşakkatin Vayımsızlarını da uylatta Jırlık dostlar jırlık jar bittun Bizge hislergine uyatta Unuttura turmuş meşakkatin Vayımsızlarını da uylatta Bu vayımsız ağrı yıllarda Bizge jırlar kirek bulganda Jırlık dostlar jırlık türgeler Köngülümde mыңlar tuğanıda Jırlık dostlar jırlık jar bittun Bizge hislergine uyatta Unuttura turmuş meşakkatin Vayımsızlarını da uylatta Jırlık dostlar jırlık jar bittun Bizge hislergine uyatta Unuttura turmuş meşakkatin Vayımsızlarını da uylatta Unuttura turmuş meşakkatin Vayımsızlarını da uylatta Hayırlı kеш, исәнмесез хөрмәтле тамашачы дусларыбыз. Менә Ходай кушкач насыйп булгач, карлы буранлы салкын кышлардан соң матур җәйләрдә кабаттан сезнең белән очрашырга, күрешергә насыйп булды. Һәм менә бүгенге концертыбыз барышында сез халкыбыз җырларын, яңадан-яңа эстрада җырларын, популяр эстрада җырларын ишетеп китәрсез. Менә хәзер башкарачак җырыбыз, шундый өр-яңа җырларыбызның берсе. Башкортстанның Туймазы шәһәрендә яшәп иҗат итүче милләттәшебез Фәнир Галимовның Роберт абый Миңнуллин сүзләренә язган җыры «Әбиләр шуагы». Күзләргә табигать үзгәрә, калдырып җәйләрне керәбез күзләргә. Хисләрем шуалыда кирпекләр шыланды, шылатты шуланы. Әбиләр шуагы Хисләрем шуалыда кирпекләр шыланды, шылатты шуланы. Әбиләр шуагы
Sizlerge yaş gile gözlerge yazılarını şeylerini koylardan izlerge bizlerin şu ağada kırpikler şılandı şılattı şulanı ebiler şu ağı bizlerin şu ağada kırpikler şılandı şılattı şulanı ebiler şu ağı. Kiledir küzlerde üzekli üzerge bu mağası küzlerge ilişikler üzerge bizlerim şu ağlada kırpikler şılandı şılattı şulanı ebiler şu ağı bizlerim şu ağlada kırpikler şılandı şılattı şulanı ebiler şu ağı. Bizlerim şu ağlada kırpikler şılandı şılattı şulanı ebiler şu ağı bizlerim şu ağlada kırpikler şılandı şılattı şulanı ebiler şu ağı şılattı şulanı ebiler şu ağı. Rahmat, sizlar bek zo'r rahmat. Buni şuşa jirni әлігіне жырлап кеткен жырның авторы Роберт Абай Мыңлы өзі де міне шушы залда, шушында отыра. Роберт Абай бір көрінегіз әлі. Мен бұл кішіге енді бек зор рахматты мен әлі келешекте. Әлі концертіміз барышында аның жырларын байтақ башқарыбыз, һәм аның турында қабаттан айтып кетербіз әлі. Рахмат Роберт Абай, вақытты қызын жәләмі келгеніңіз үшін. Енді мені қызлар турында, ендігіне жырлар жоқ. Қазақ қызы турында да, өзбек қызы турында. Енді аның санап бітіре башласаң, тоңға қадар санап болар яларының әр бірсі турында. Міне соңғы вақытта ғана yazған Зөфәр Хайретдиновның Мишәр қызы турында. Һәм міне тағын бір дәр яңасын yazған, бұл енді Керәшин қызы турында. Мария Лина турында. Başın aytıp bilim bitken, kolay perişteyken, yaprak beyrenler cidkeş, dişlerimiz sındızdırken, şiver şolmar yarın arat tutsa, eti eli yırak jingi sizine sinesker tutsa, oy mar yarın arat tutsa, eti eli yırak jingi sizine sinesker tutsa.
Akça tenkeleri takkan kelüşler ayağımda. Varlık kızlar külleşirler basıp dursan yanımda. Şiverlerinin şiveri şolmar gelin arat kuşa. Etti eli yırak jingisiz nesimezge kuşa. Oy var gelin arat kuşa. Etti eli yırak jingisiz nesimezge kuşa. Şiiri külmek kırtaritek Fridaniga bulurma Bitravlarda gürlettirip Tuyitese bulurma Şiverlerinin şiveri şolmar yelin arat kuşa Etti eli yırak jingisiz nesimezge kuşa Oy var yelin arat kuşa Etti eli yırak jingisiz nesimezge kuşa Gerçin sütler salıp altın şerkeler bilsem Прощай, милай, до свидания deyip deşmezsen miken Şiverlerinin şiveri şolmar yalin arat dursa Etti yani Irak jingisiz nesimezge kuşa Şiverlerinin şiveri şolmar yalin arat dursa Etti yani Irak jingisiz nesimezge kuşa Oy mar yalin arat dursa Etti yani Irak jingisiz nesimezge kuşa Etti yani Irak jingisiz nesimezge kuşa Etti yani Irak jingisiz Maryalina Sezene olmazqa kuşa Siz nesimezge kuşa Mine dostlarımızı birinci Kirashin jarımızı buldu bolsa da Kirashin jары, Kirashin halkının jары bu jarının tarixi turunda biraz gana özümnün bilgenimi aytып gitmekçi bolam. Bu jır Kaley avulu köyü dep atala. Mine endi bilgenibizче bizning Qozonimizni Ivan Grozny basып algandan so'ng ko'p avullarni tarmar ite. Hem Kaley degan avulda birden bir kishi isen qala. Mine şuşu Avulga bağışlap atap yazılgan jır, Kirashin halk jırı, Kaley avulu köyü. Kaley yuram narılay, hızın uram, boş başında timirley, payhay kulisa, kışkıram kışkıramlay, avaz birmi, Kaley yuram narılay, payhay yuğ ise, kışkıram kışkıramlay, avaz birmi, Kaley yuram narılay, payhay yuğ ise, Vagidil keyler geley, biz düşerbiz, Kulaşlarını jeyipley, Ayhay yüzerbiz, Kışkırırlar kukeler,
шағындан ишіклей айқай түзербіз қышқырырла көкелер сайрар бұлбұл шул шағындан ишіклей айқай түзербіз. Рахмат достар, бек зор. Рахмат. Әлі мандай жырларында былай қол шауып тыңлай алабыз екен, Аллаға шүкір. Енді міне Ферзер Нұртазин турында мында сөйлеп тұрға керегі де жоқ, аның кім екенін, не ішлегенін барыбыз да бек яқшы білеміз. Һәм міне бұл жырыбыз Ферзер Нұртазиннің жазған жырларынан бірсе, аңлатып бері деп атала. Сұрауым бар, аңлатып бір құш тілінің тәржімәсін. Жауабым шул, мәхәббәт жыр сүзләрінің әр жөмләсі. Аңлатып бір неге құшлар язын қайта туған яққа. Жауабым шул, әші була сағыр шыры әйшіте яқта. Аңлатып бір неге құшлар язын қайта туған яққа. Жауабым шул, әші була сағыр шыры әйшіт яқта. Шегитіп аңлатасың, бәйәлисің сүйу хақын. Жауабым шул, құртақ болсын менің ұшқын, сенің ялқын. Аңлатып бір неге құшлар язын қайта туған яққа. Жауабым шул, әші була сағыр шыры әйшіте яқта. Аңлатып бір неге құшлар язын қайта туған яққа. Жауабым шул, әші була сағыр шыры әйшіт яқта. Шығам ирақ юлға, сүнмәсің ме йыллар үткәш. Жауабым шул, бағым сулар туқтап қалмай ташқын киткәш. Аңлатып бір неге құшлар язын қайта туған яққа. Жауабым шул, әші була сағыр шыры әйшіте яқта. Аңлатып бір
bir nige kuşlar yazın bayda tuğan yakta cevabın şu eşi bula sağırşır eşit yakta. Bu jere biz endi köpleringizge tanışır Zafer Gayretdinovning Nur Ahmadiyev şiirini yazgan jere "Ön degenim tish ekan". Bak kuşlar barda vakıştıgen Kızıgı salgın ele kıştıgen Yalgız şemner eli balkıştıgen Kungil beyrenleri yaştıgen Dün digenim tatlı dışiken Dışı digenim kalgan şiken bilen düşüm mutalıda yüreğimi tutar mutalıda. Baltana diyenleri bakır iken yalan diyenleri kır iken Beketini parlap şakır iken Kırmışını birge tur iken Hünü digenim tatlı düş iken Düş digenim kılgan iken Hünüm bilen düşün mutalıda Yüreğimi tutar mutalıda. Bir bizge ikevimiz iken Sensiz de dünyam tutaştım iken Bakta böyle ürkübük iken Beketime yazgan seni iken Hünü digenim tatlı düş iken Düşü digenim kalgan iken Önüm bilen düşüp mutalıda Yüreğimi tutar mutalıda Önü digenim tatlı düş iken Düşü digenim kalgan iken Önüm bilen düşüp mutalıda Yüreğimi tutar mutalıda Benim bilen düşün mutalıda Yüreğimi tutar mutalıda Yüreğimi tutar mutalıda. Rinat Valiyev, Mayır Muhammadjanov
Композиторыбыз Марат Костурлинның энҗе мәгънәне ва сүзләрен язган җыры «Сиңа җыр бүләк итәм». Исемеңне әйтми генә сиңа җыр бүләк итәм. Сине ничек сөюемне шуннан аңларсың иркәм. Исемеңне әйтсәм әгәр җыр таралыр дөньяга. Исемеңне ишетергә kirer araga. İsmini eytsem eğer jır taralır dünyaga. İsmini işitir de yatlar kirer araga. İsmini eytmi gene siңa җыр бүләк итәм. Җырны яныңа килер дә серемне сөйләп китәм. Исмеңне әйтсәм әгәр җыр таралыр дөньяга. Исмеңне ишетер дә kirer araga. İsmini eytsem eğer jır taralır dünyaga. İsmini işitir de yatlar kirer araga. İsmini eytsem eğer jır taralır dünyaga. İsmini işitir de yatlar kirer araga. İsmini eytsem eğer jır taralır dünyaga. İsmini işitir de yatlar kirer araga. İsmini işitir de yatlar kirer araga. Yatlar kirer araga. Yatlar kirer araga. Rasim Nizamov. Қазір бит біздің Татарстанда жырлай тұрған композиторлар көбейіп кетті. Міне буа-борлық. Марат, сен де жырлай баштамайсың бұл? Тауыш жоқ дейсің ме? Жара, жырлап тұрмайын, Марат, сен. Бұлай да көп жырлаушылар. Міне шуларның орасында біздің татар музыкасы белән рус музыкасын бірге қатыштыру, бірләштіру ісіндәшілер. Міне шуларға мен медаль берейім хәлімнен келсе. Шул қадар молодецлар міне шул тағы бір сеанс вақытында Брежнев абайға айтмыша болмас. Міне шуларның бірнеше түрлісін сізге хәзір жырлап көрсетмекші боласыз. Марат, Рүстәм, айда кеттік.
қалған бақыт тағасы әнкең білән ізіліп табарсын басқан сайын изге дағалар бақыт шатлық тілеп қолалар басқан сайын изге дағалар бақыт шатлық тілеп қолалар Наши годы длинные, мы друзья старинные, да, ты в нашей стороне. Ты подружка верная, наши годы длинные, ты верна, как прежде мне. Міне молодцы біздің композиторлар, міне молодцы, бегайбет езалар. Atbaş ayqalıq baş dirəqizdən ütkəlin Nikdərəzən pərdələrin күтәрмисің үпкəlin Раскудрявый клен зеленый лист резной Я влюбленный и смущенный пред тобой Раскудрявый, да клен кудрявый резной Раскудрявый клен зеленый лист резной Я влюбленный и смущенный пред тобой Раскудрявый, да клен кудрявый резной Üpsin mine, üp Белые розы, беззащитные шипы Ты же меня подманула, ты же меня подвела Ты же меня молодого Ты же меня подманула, ты же меня подвела Ты же меня молодого Сабантуйра, неге ашқына түгел Сабантуйра, неге бізнің туй түгел Бюджетена из косок, рыжий берег с полоской ила Я готов целовать в песок, по которому ты ходила Сабантуйра, неге ашқына түгел Я готов целовать в песок, по которому ты ходила Сабантуйда, рыжий берег с полоской ила Сабантуйда, по которому ты ходила Ча-ча-ча! Қазір сіздің үшін Татар жыры 97 конкурсының дипломанты һәм көп санлы конкурсы лауреаты Алсу Абульханова. Күрінігіне жиллер ise көзгі таң кеште Бірге болған шунды хислер түшәлер иске Сені сағынып, сені үзіліп бар бинайға Қайда жауап бере алмай, бәғірім сен қайда Қайда бақсам сәлеміміне айдан алырсың Қайда ялғыз мен бет сені көтем аңларсың Сиңа болған сүрлерімні сөйлемейм айға Сен де қарайсың ма айға, бәгірім сен қайда Айға бақсам сәлеміміне айдан алырсың Айда ялғыз мен бет сені көтем аңларсың
Сиңа булган сүрләремне сөйлемим айга. Син дә карыйсыңмы айга, бәгърем син кайда? Ла 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 ла. Жилдән исеп киткән чакта сагышым тула, туган якның сылуына җаным тартыла. Сандугачның сайравына онытыламын, айда аңлагандай төсле синең моңнарың. Йолдызлардан йолдызларга чаткылар сүнә, бергә үтә торган юллар аерылып кала. Бәгыркәем аккошкаем җырла таңнарда, кушылыр моңнарыңа бәгырем син кайда? Йолдызлардан йолдызларга чаткылар сүнә, бергә үтә торган юллар аерылып кала. Бәгыркәем аккошкаем җырла таңнарда, кушылыр моңнарыңа бәгырем син кайда? Ла 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 ला 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 ला
La 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 la. 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 La 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 la. Алсу Абылханова. Xayrli kech, hurmatli tomoshachilarimiz. Men sizni bilan shu zalda ko'rishga bek xursandman. Ham bugungi konsertda sizga o'zimning yangi jurlarimni bo'lak etarman. Shu jurlarning birisi Taslima Sharifuddinova so'zlari ham kuyi Tau qizi. Jiller jilbeder Şamar kara küzde Mansılık sırtulu Izgalanıp baktın ulkıda Şamar kara küzde Mansılık sırtulu Izgalanıp baktın ulkıda Nasılgan biriler Köngülge üreler Yürekte uyana yazgımın Ni gayrım köngüller Üzekler üzeler Yuvatuşum nige sin tügel Ni gayrım köngüller Üzekler üzeler Yuvatuşum nige sin tügel
Үткәрик берләшеп, шатлыгым булырсың, балам. Кадерле көннәрне үткәрик берләшеп, шатлыгым булырсың, балам. Шатлыгым булырсың, балам. Шатлыгым булырсың, балам. Рахмет эшкәләрегез өчен. Рахмет, бик зур рахмет үзегезгә. Ә хәзер инде шулай ук мәхәббәт турында тагын бер җыр. Зөлфәт сүзләренә һәм Җәүдәт Гилманов көенә язылган "Күз тимәсен бүрек". Килешә бу яңгыр күзләреңә, көмеш гөрләвекләр гөрләсен, гөл кояшка үрмәләсен гөлләр, тик күзегенә тия күрмәсен. Гөл кояшка үрмәләсен гөлләр, тик күзегенә тия күрмәсен. Килешә ак карлар карашыңа, ак бураннар ак җыр киләсен, бөтерелеп җиргә яуган ак кар, тик күзгенә тия күрмәсен. Бөтерелеп җиргә яуган ак кар, тик күзгенә тия күрмәсен. Күзләреңә синең күз тимәсен, ятларга яр була күрмәсен. Урым сөрмәсен сөрәп язмышын, кайгы синең янда йөрмәсен. Урым сөрмәсен сөрәп язмышын, кайгы синең янда йөрмәсен. Орымнарда ярдәм итмикән, уйлап үзенең бергә хәлләрне, сагышлардан шулай котылам мин, тик шул җиңел әйтә хәлләрне. Сагышлардан шулай котылам мин, тик шул җиңел әйтә хәлләрне. Тик шул җиңел әйтә хәлләрне, тик шул җиңел әйтә хәлләрне. Җәүдәт Гилманов. Рәхмәт сезгә. Мәгълүм булганча, безнең татар халкында искиткеч матур җырлар бик күп. Ләкин кызганычка каршы аларның күбесе онытыла бара. Менә шуңа күрә шушы җырларның берсен сезгә без исегезгә төшерәбез. Ул җырны менә шушы оста баянчыларыбыз белән баянасына гына җырлап күрсәтәбез сезгә. Һәм әгәр дә беләсез икән, безгә кушылып җырлагыз. Ифрат Хисамовның җыры "Юкә".
hislerine Sizmedik gün ütkenin Tiz ütay tarşına yüke yüke yaş gümürni tiz uza yaş gümürni tiz ütay tarşına yüke Üzüp koydum düşlerime Şehrin yükenin şu safın iken akşeşeklerde mehabbeti irkamının yüke yaratır miken kuka yaratır miken sin kuka italışına yüke Yuka yaratır miken kuka yaratır miken sin kuka italışına yüke Yumuşak jileli tildeşe yaprakları yükkenin Kıvılışını bu sadani gişma sabır yükmenin Yuka utmadım yine yirkem Übüşü gayebiş mini aytali şuna yüke Yuka utmadım yine yirkem Übüşü gayebiş mini aytali şuna yüke Yuka utmadım yine yirkem Übüşü gayebiş mini aytali şuna yüke Aytali şuna yüke Aytali şuna yüke Tatanzeli 97 konkursun diplomanda Alsu Abelhanova. Hazır hürmetli dostlar, sizning için Tataristandan tugul dünya ko'lamida tanilgan garmonchimiz, Fransiyaga barib Grand Prix olib qaytgan jigitimiz Feyzullah To'yishev konkursining birinchi premiya laureati Rinat Valiyev. Rinat Valiyev. Rinat Valiyev.
Cemaat tağırına tekme. Rina. Sen benim bu odan eken bilesin, evet. Bizden bu oda mene bulay etip her bir uğran balay oyni. Aye, mene sen mene ki oynap karalı. Cemaat, oyni, şenki oyni. Bugün onun turmuş iptaşı Gülnaranın tuğan günü, onun hürmetine, hem sizin barağınızın hürmetine tağı bir katı oyum şu biyereylerini kiyip. Nişab verirsin Reşit abi? Nişab verirsin? Qarale. Nerse? Bunda Roy Sharafiyev salavatni olib ketgan Amerika, aytma. Eyşol? Amerika. Munchasi bo'sh. Shulay bilan. Hayda seni munchaga tasharga keldim. Hayda. Munchaga? Hayda. Oşama, hazır munchaga kirib alınat. Nima? Mene ne bit? Sharafiy meni oşaltiratdi bit. Nasıl Sharafiy? Mene Amerika kelib chiqdik dey. Lo'shundan. Salovat boy bit. Boy. Oqsha ko'yinlarida mana, devat Nikola. Ayy. Nikola. Mana kelib chiqqanlar mana eng qimmatli prezidentskiy lyuks qavunashtiradi ularni. Ish bosini bor, 30 bilmasi bor deyman. Oradan kelib so'raganlar salovat aka ish qo'ya olasiz deb aytadi. Qo'ya olasiz. Nindi kazinoda eng qimmatlisida eng shap restoran bilan deb aytadi. Borib kirganlar mana deganda please bitindi inglizlarda ingliz olib bilmayman qo'yam bilsin. Shundan salovat o'tirganda doim tatarcha so'zlay deb aytadi. No sir, degan shu bilmayman deb aytadi. Men senga $10,000 davay tatarcha so'ylash. Narsa tilisiz afandi deb aytadi degan. Shu sof tatar tilida. Shundan so'ra ekan, narsa ishasiz. Salovat aytadi, mamadi shara qilsin. So'ng onda ishimdek butunlay bilmaymiz, narsa ol degach, men $10,000 senga getir mamadi shara qilsin. 15 minutdan getirib qo'yar deyman alay. Shundan so'ra ekan, narsa oshiysiz. Hürmetlim deb aytadi. Sharafiy aytaykan menga ish pishmoq. Salovat aytadi menga gibadiya berishi. Tegilar bilmaymiz anda rizqni deb turgandan so'ng salovatdaga 10,000 chiqarib atgan ekanda dollarni getiragez 15 minutdan malay yangi pishganini getirib qo'yganlar dey. Shundan so'ng hozir narsa tilisiz deb so'raganlar dey. Salovat aytaykan menga davay taksini bilan bunda kirdigiz, shundan o'tirib chiqam. Sharafiyda shundan aytib o'tiradi yer tag'in. Davay deb o'tiradi. Shundan so'ng taksi nishik kirtaymiz, bunda bitmana bit eshik kedasimi yo'q, mana terazani olira kerak. Bunda kishilar bor, bunda o'rindiq bor, ustallar deb aytadi. Men senga $10,000 kirtagiz. Shundan malay taksini kiritib qo'yganlar. Ular qo'zg'alib ketganlar dedi, Sharafiy aytadi, "Davom meni qozonga qaytar" deb aytadi. Tegi sıra ekan siz nishik u bitta qozon mening o'ylovimcha dengizning okeanning tegi jog'ida nishik men moshina bilan chiqam. Salovat aytaykan, "Men senga $10,000 degach,
Сізге қоя, кварталға мәлі Борисковаға деп айтты дейді. Шундай хал болған бейді? Тың болған мүшісі. Тыңдап ма? Нұмақтаншықлар енді, салават айтамын. Аланы қашқа тәкәсі болды, билля, әлі тұтынма, тиме. Açma. Kışının tutun alıyorum. Gel. Nime tutunma. Hazır ben size söyleyeyim, Raul Şerefiyev turunda bir iki söz eteyim hadi. Bunda, ben Galet'te şulay halık anlatacakka, çukçalar turunda, Şerefi turunda söylerge yaratam. Alan bir tere halık biteyim. Her Raul Şerefiyev, Almaz Hamzin bilen bir vakit uğramla barabız. Almaz bilen barabız, Raul Şerefiyev asfaltta otura. Oturgan şişinip bitken, yılayı. Biz aytamiz, näste bo'ldi? Nishaq bunda o'tirasing, yolg'izing. Mana deyil, katım taşladı, katım. Biz aytamiz. Taşlag'chilar demek. To'xta, men şey deyman. Hozir bilan tashlaysh ol. Uning katini bit yuzidan 20 yoshgacha, ayni. Biz aytamiz, mana yosh katini olmaylar, yosh katinlarga tashlay, katinlar ala shulay. Bir mezgilmaydan, boshlamaydan, birozmaydan aybat bo'lgandir. Shundan so'ng bitirmay, obычный turmushga ketaylik deb tashlagan degani katini mana tashlash ol biz aytamiz. Biz deyman, yilanda aytdimizni chiqarib biz aytamiz, olmas bilan endi kengashdik aytamiz. Uylanma. Bu ayta hayvanlarni sizni boshingizda birgina narsa, ol bitmaydi, balkondan tashladi. Peki ne? Özlerinin balkonundandı. Ana Raul Şerefiyev degenden, mana so'nggi vaqtlarda Raul Şerefiyev mening to'rida Şomkay ko'p osh yeb, meni masqal etib so'ylab kerak ekan. Durust tugul, ol o'zi tegi plavkidan nedidir quyar aşab kerak o'zi nedidir. Ana narsalar so'ylab kerak, po'shli anekdotlar da. Narsaga ekanini bilasizmi? Kunnaşa. Потому что меня фигура мотор. Karunsan başagan. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal da. Hazır anara meni söylab ekan, Şomkayda sindir menga aytadi, nidi? Sindi qalin qashli yuqa boshladi. Qash benim yuzi shunday. Durust mi deyman? Buna qash benim shunday yuzi. Men ana taroq bilan tegib, nima qilma, sen narsa chigindir siyraklataman. Hozir menim figuradan kunnaşa mana shulay meni masqul etib so'ylab kerak. Qalin qashli yuqa boshladi degach, men endi yuqa bosh degach uning ma'nosini bilmaydim. U ekan nodon degan so'z. Kunnaşa meni figuradan. Raul Şerefiyevning uning o'zining figurasi bitindi. İki jig'da da bir pomidor bitindi. Конечно, surov belgisi. Demek. Amin Qur'on. Tabii biz bulayda motor sening bilan neymi? Ne söylemeli? Ne? Almaz Hamzin bilan Raul Şerefiyevning buncha kirganini söyleyeyim de. O'zimindami Hamzin? Olmazmı? Hozir olmaz, yarar ana söyley olmaz. Bundan buna söyleyeyim. Şundan Almaz Hamzin bilan Raul Şerefiyev buncha kiraylar, aymi? Şundan so'ng hozir deganda ular yonida огромный волосатый mana sening gibi junni bir kishi. Bu benim deme. Bu benim dert yunları, dert. Bana kadınlar şunda qora bilan Meniki bilan bunda. Shundan so'ng огромный bir kishi muncha yuvinadi deganda Raul Şerefiyev qaraydi deganda shoq qota. Uning bitin dondik kishi ko'rgani yo'q. Aymi? Shundan so'ng keladi degan kishidan. Tegi kishi shunday ayni. Mana men aymi shu o'tirib turgan ithatli gavda yo'q bitindaymi? Shulayda 92 kilogram. Da. Atigi mana iki Şomkayni tush. Tegi Raul Şerefiyev so'ray, "Aziz isanmisiz?" Tegi kishi. "Yo'q, isanmisiz" deyim. "Aziz siz kim bo'lasiz?" "Yo'q, siz kim bo'lasiz? Mulla qo'shgan ismingiz nechik?" Shunday, men bomba deb aytdim. Shundan Raul Şerefiyev shoq qotala olmaz yanına kelib, "Ul deyir o'zin bomba deb aytdi. Ayda deyir shortlatamiz."
Şunlar olmazdığı jili ölçep değil, 70 ölçekte büyük uzak korap duran daleti var. Olmaz zaten yok değil bunu şartlatıp bulmayı apasını değil. Böyle de nersesi apasını şartlatırtığımızda oğulga koçamız. Yok değil apasını koçup ülgürelmeyiz. Fitili bir kıska kalgan demektir. Что вы, доктор? Fitil degeni. Cemaat, buna bir gitsin değil mi? Bunda bir gitsin, bunda parilkada kibak. Yani iste nişik tıranda. İste dağa da betrek değil mi? Ayy. Şuna kurelle ben etemtigi Şerefi bilen salavat qaytып жеткенче парилкаларына кирип şeyik mi? Cemaat biz kirip şabınıp şeyik alayım mı? Şey işkinde şıraşırız, teneffüs. Hazır hürmetli dostlar, sizin için qabat jırlı hem konsertimiz devam ete. Alsu Abulhanova. Uzara sürleşerler, kamışlarda güya ışıklar, yaradan diyişerler. Yüreğim tula sağışta, kütemin seni gaman, günlerini soğnup uyanam, yüreğim dirlep yanar. Yüreğim tula sağışta, kütemin seni gaman, günlerini soğnup uyanam, yüreğim dirlep yanar. Kuz karışım yaşlı tıday, başım eğlendirdi. Saldın beni aşıqtına, hazır yanamın indi. Yüreğim dolu sağışta, kütemin seni gaman, günlerimi soğnup uyanam, yüreğim dirlep yanar. Yüreğim dolu sağışta, kütemin seni gaman, günlerimi soğnup uyanam, yüreğim dirlep yanar. Mizgül içinde ömürlükке yarattım. Bozulu yürekni örüttü de özün gittin yoğaldın. Yüreğim dolu sağışta, kütemin seni gaman, günlerimde soğnup uyanam, yüreğim dirlep yanar. Yüreğim dolu sağışta, kütemin seni gaman, günlerimi soğnup uyanam, yüreğim dirlep
Менә җәмәгать безнең ике баянчыбыз, алар күп җыри, күп дөньялар күрәләр, күп көйләр ишетәләр. Менә хәзер шул көйләрне бергә кушып, матур итеп сезгә уйнап күрсәтерләр. Ринат Вәлиев һәм Наил Мөхәммәтҗанов.
Mamajonov. Bayınlar arasına, bayınlar yanına, girip gittin seni görüp, ey bağına bağına. Sarılsanın bak gülmegin, sen akılıkka gömüldün. Güzellerime sil üzerine koyana bulup görenedin. Qaysı qoyunda, qaysısın, ayranı tik duram, yalğış qoyunu kuşqanımın, minanı sen dip duram. Qaysı qoyunda, qaysısın, ayranı tik duram, yalğış qoyunu kuşqanımın, minanı sen dip duram. Bilen şayarım uzakla bu yanadığız Ahırsı beni bütünley kürbili bu yaladığız Sağılsanın bak gülmegin sen aklıkka gömüldün Güzellerime sil üzerine bayana bulup da görenedin Qaysı qoyunda, qaysısın, ayranı tik duram, yalğış qoyunu kuşqanımın, minanı sen dip duram. Qaysı qoyunda, qaysısın, ayranı tik duram, yalğış qoyunu kuşqanımın, minanı sen dip duram. Qaysı qoyunda, qaysısın, ayranı tik duran, yalğış qoyunu kuşqanımın, minanı sen dip duran. Qaysı qoyunda, qaysısın, ayranı tik duran, yalğış qoyunu kuşqanımın, minanı sen dip duran, minanı sen dip duran. Minanı sen dip duran. Kim soru şakalı, eşim yoksun. Bek zo'r rahmat do'stlar, bek zo'r rahmat. Robert abiga rahmat, Askarga rahmat. Ham mana shu jir uchun men Robert abini ham Askarni mana shunda sahna turine chaqirdim. Robert abi, avur bo'lmasa meni kizadi bunda. Askar, qo'ydasizmi Askar? Mana şuşa jarning avtorlari mana şuşalar endi. Rahmat sizga Bekzor, rahmat Bekzor. Qadrli dostlar, men o'z umrimda bek ko'p jırlar yazdım, bek ko'rnikli kompozitorlar bilan. Mana Oqqoyinlar arasında deganin biz Askar Usmanov bilan yazdık. Bizning jırni jırlab bek ko'p jırchilar kishi bo'ldi.
Көрнекле жырчылар булдылар, байы биттилер. Мен енді міне хаман шушы бір ыштан белән, шалбар белән басып торам. Алар йолдызларга үрелделәр. Бик күп чәчәкләр кабул иттеләр. Йөзләгән, меңләгән чәчәк бәйләмнәре. Менә яшерен батырын түгел, җырлар өчен мин бүген беренче тапкыр менә чәчәк бүләге. Чәчәк алдым. Рахмат, рахмат. Аккайыннар арасында дигән җыр Рәсим башкаруында бик популяр, бик скандальный җыр булып чыкты. Аны һәрбер тыңлаучы тәнкыйть итте, үзе тәнкыйтьләде, үзе тыңлады, үзе җырлады. Газета, журналларда аны сүгеп чыктылар. Әле Татарстан яшьләрендәме, шәһри Казандамы, әлдә истә авыл даяркаларының хаты басылган иде. Анда мондай юллар бар иде. Бу инде җыр безобразие, безнең авыл ирләре исереп кайтып та безне кайтып кочаклыйлар, кайынны кочаклаганнары юк дип. Аннары безнең күренекле бер шәхесебез, депутатыбыз радиодан мондайрак фикер дә әйтте. Жүнле шагыйрь мондай җыр язамыны, кайын белән кызны бутаган шагыйрь дип. Шуннан инде мин аңа 4 еллык кына шигырь язарга мәҗбүр булдым. Ул өлкән кеше булса да инде. Син бит шигырь аңламыйсың, булсаң да ил агасы, кайын миңа сылу бер кыз, сиңа утын агашы. Бу минем иң яраткан шигырымларымның берсе, чынлап та мин аны исерек килеш язмадым. Ул кайынны кыз белән бутаган кеше дә исерек түгел. Гомерендә мәхәббәттән янып, кайынны кочаклап зырламаган яисә кайынны кочаклап җыламаган гашикны мин гашикка да санамыйм. Һәм һәрберегезгә гомерегездә бер булса да кайынны кочаклап җылауыгызны яки зырлауыгызны телим. Инде Рәсимгә килгәндә мин аңа узган ел 4 еллык кына бер шигырь язган идем. Талант та бар, сәләт та бар, бу теләче баласында адашып калмасын иде аккайыннар арасында дип. Ул күрәсез адашып калмады. Бүген бик матур җырлый, профессионал яктан да үсә. Үзенә карап кына торырлык кайын дигәннән мин аны үзендә Аккайынга шатам. Дөрес, ул озын муенлы, олавызлы кайын, чибәр кайын. Мондай җегетне, мондай кайынны кочакласаң да була, ялгышып та, ялгышмый да. Рәсим дустым, без Оскар белән икебез исеменнән сиңа зур сәхнә тормышы телибез, озын сәхнә тормышы телибез. Әлегә син безнең ышанычыбызны аклыйсың. Халык та сине ярата. Аның халыкның, тамашачыларның ышанычын акларга тырыш. Сәхнә тормышы ул бик авыр, популярлык узада китә. Син бирешмә, озак сәхнәдән төшмәскә тырыш. Рәхмәт сиңа. Рахмат. Рахмат, Роберт абый. Рахмат Оскарга. Рахмат сезнең килгәнегез өчен, барлыгыгыз өчен. Һәм киләчәктә бергә шулай иҗат итүебезне теләп калам мин. Киләчәктә Алла бирсә әле яңадан яңа җырларыбыз тагын туар, тагын булыр. Әле Роберт абыйның җырларын шул кайыннардан башлап, инде менә байтак кына җырлары үземнең репертуарда да җыелып килә, аның сүзләренә язылган җырлар. Әле менә иң ахыргы җырыбызда итеп җырларыбыз Роберт абыйның сүзләренә ул җырыбызда. Әле башыгына, ахырына таба бармыйк. Шулай итеп инде әйтеп киткән идем мин. Популяр композитор, җырчы Фирдәр Мортазинның тагын бер дә
ыр-яңа жырларынан бірсі Лейла Дәулетова шигырына «Сиңа деген шәшкәләр». Izlerinde dumanlı iki kızım Sina digen şeşkelerini Kuşaklap kaldım üzüm Kullarıma asıldı şeşkem Mekabettine sığmay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Balgan sulaşını da sina Sulatırday bulamam Sina digen güller için Hazır üzüm sulamam Kullarıma asıldı şeşkem Mekabettime sığmay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Ümitlerini paralab almadım Şeşke itip üzüp taşlar Şarasın tabalmadım Kullarıma asıldı şeşkem Mekabettine sığmay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Asıldı şeşkem Mekabettine sığmay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Yanlarına da var almayım Sensiz de yaşap bulamay Менә дуслар, шушындай күңел күтәрә торган шау-шулы җырлардан соң бераз гына уйландыра торган, бераз гына проблемарак җырыбыз бу җыр. Бу җырыбызның сүзләрен язган шагыйрь Акыл Сагыров дигән шагыйрь бүгенге көндә инде урын өстендә ятып иҗат итә. Аяк куллары йөрми, хәтта менә үзенең каләмен авызына кабып, эшләренә кабып үзенең шигырьләрен яза. Һәм менә бу җырны язган ул ятим бала дип атарык без аны гади генә әйтер. Бәлки аналда алай дип атау дөрес булып та бетмәс. Чөнки бу әтиле ятим турында. Инде менә бу җырны җырлый башлагач, миңа әйтүчеләр дә булды. Нишәп андый бик моңсу җыр җырлыйсың, әллә үзеңнең язмышың шундыймы? Алай әтиң юкмы дип. Аллага шөкер, бүгенге көндә әтием дә, әнием дә исән саулар, алар менә салда утыралар. Икесе дә монда. Әтәни, басыгыз, күренегез әле бер. Рәхмәт сезгә, рәхмәт бик зур. Менә инде бу җырыбыз менә шундай ерак, моңсурак җыр. Һәм менә шушы сүзләрне безнең музыкантыбыз
жигитибиз, биздин жигитибиз Ринат Валиев жур сүзләрне күреп алган һәм аңа көй иҗат иткән Ринат Валиев көе Акыйл Сагыров шигыре Ятим бала. Әти, нинди матур исем, кемгә дәшим, өзелеп әтидир, кемгә генә дәшеп карасам да, йөрәк хисем бетми әйтелеп, Parasam da yürek izim betmi eytelim. İpteşlerim kilip etisinin kükrəğine başın kuyganda kim gayıble minim etiyemedi neşesin kilip durğanğa kim gayıble minim etiyemedi neşesin kilip durğanğa. Әдием юк, үз баласы итеп, қаршы алса да, һәр бір бұсаға. Булсын иде минем үз әтием, булсын иде үлгән булса да. Булсын иде минем үз әтием, булсын иде үлгән булса да. Etiyem yok minim isiminde, balık gitken jiller yırakka. Eti nindi yakın keşin, Kur'an'ın duş minim yürekte. Kışın Kur'an'ın boş minim yürekte, Kur'an'ın boş minim yürekte. Rинат Валиев. Енді міне урамда шундай матур жай күні болса да, қыш турында язылған, қышқа атап язылған жеріне башқарып кетебіз бұл жерімізді. Енді программамыздан қолдарға да ойлаған ек, ләкин міне көп кіне концертларыбыз вақытында бұл жерімізді сұрап та жырлаталар. Һәм шуңа күрә яңадан біздің программабызда қолдарға бұлдық. Фирзар Миртазинның Әмир Камалиев шиғырына язған жыры «Язған идем исеміңні ақ қарға» деген. Sen eylenip kaytmadın,
Şov şeşekli gül bakşanı Baba pırağı kapladı Salı beri yolkanlarla yolsun ele bilsin eme Canım gerek saltına varla yazdım senin ismine Salı beri yolkanlarla yolsun ele bilsin eme Canım gerek saltına varla yazdım senin ismine Güller gibi göçüp tuğup min sine kötüp duran Salı beri yolkanlarda yolsun ele bilsin eme Canım gerek salkını parlap yazdı sine ismine Salı beri yolkanlarda yolsun ele bilsin eme Canım gerek salkını parlap yazdı sine ismine Zenger küpten Balıklar gidip gitken Var üstüne de ismini Buran sıdırı Salı beri yolkanlarda yolsun ele bilsin eme Canım gerek salkınaklarda yazdım senin ismini Salı beri yolkanlarda yolsun ele bilsin eme Canım gerek salkınaklarda yazdım senin ismini Salı beri yolkanlarda yolsun ele bilsin eme Canım gerek salkınaklarda yazdım senin ismini Canım gerek salkınaklarda yazdım senin ismini Canım gerek salkınaklarda yazdım senin ismini Mine ozgan qishqi konsertimiz vaqtida Ilham abay o'zi kelib, mana shu sahnaga minib mikrofonni qo'lina olib, xalqimizning eski qarurmanini so'zlab yuborgandan so'ng butun zalda xalq turib bosib qo'l chapgan edi. Ham shundan so'ng men o'z ko'zlarim bilan ko'rib, tag'in bir qavat Ilham abayning shan maqtovga loyiq jirshi ekanini tag'in bir qavat o'z ko'zlarim bilan ko'rib tushungan edim. Ham Mine Ilham abiga ihtiram ham zo'r hurmat izinden bizning isimdan onun repertuarında bulgan maxsus ona atap yazılgan jarni özümning programmama kiritdim. Hem endi meni ko'pmagina tirishsam da Ilham abi kebek boshqarib bo'lmas. Ilham abi endi ol birovgina. Shulayda o'zimizning kuchimizdan kelgan qadar, qudratimizdan kelgan qadar bu jarimizni hozir sizning oldingizda boshqaramiz. Rüstem Agayakhin'in Gülşat apa Zeynaş ve sözlerine yazılgan jara Gitme Sandugaç. Bizde tuğan
içtiğsin Şık sularını içtiğsin Soğana duğaş Soğana duğaş Sin gidesin emine kolar Dostlarıma jıralar için Jırağına Soğana duğaş Soğana duğaş Gitme gitme soğana duğaş Korkma seni kuşlardan Kol seni başka kuşlardan Saklarmın salkın jilden Gitmesin tuğan ilden Soğana duğaş Soğana duğaş Seni gidesin emine kolar Dostlarıma jıralar için Jırağına Soğana duğaş Soğana duğaş Seni gidesin emine kolar Dostlarıma jıralar için Jırağına atıp Bayançı jigitlerimiz Rinat Valiyev, Noel Muhammadjanov. Rahmat Isarbek zor, rahmat. Halkımızın yaratkan jırlarından, oyun jırlarından birisi İdilleri, külleri.
iyidiler kuller. Sen menike, men senike demedim bitilger. İyidiler, iyidiler, iyidiler kuller. Sen menike, men senike demedim bitilger. Ufalarga gel baram, güller olam. Ufalarga gel baram, güller olam. Ufalarga gel baram, güller olam. Tan yıkısa tatlı yıkışında da uynab alam. Ufalarga gel baram, güller olam. Tan yıkısa tatlı yıkışında da uynab alam. Ufalarga barlar, kellesinin işinigine. Ufalarga barlar, kellesinin işinigine. Yanılarım kivlerim senin işinine. Yanılarım kivlerim senin işinine. Ufa yolları kıyala, taş bulsa doymaz idi. Ufa yolları kıyala, taş bulsa doymaz idi. Benim yüreğim yanasın bu sen yanmasıydı. Benim yüreğim yanasın bu sen yanmasıydı. Min sinike demedim bitilger. İyidiler, iyidiler, iyidiler kuller. Sen menike, min senike demedim bitilger. İyidiler, iyidiler, iyidiler kuller. Sen menike, min senike demedim bitilger. Sen menike, min senike demedim bitilger. Sen menike, min senike demedim bitilger. Rasim Nizamov. Композиторыбыз Мурат Куснуллинның өр-яңа язган җырларыннан берсе "Мәхәббәтем, бүләгем". Sırama minnem yıldızlar, yıldız bülegi kalmam. Olar bikmin kanatsız, ürsem de jit olmam. Suga susagan gül kebek, dilenminde valıbıma. Mehebbetten bildireme yüreğimi olmine. Mehebbetten bildireme yüreğimi olmine. Kulgan aynada sorama, suyu bilgesi yitip. Bu bit bugün gene tuğla, irtege bular gitip. Suga susagan gülkelik, üzülenmeyim de valıdıma. Mehebbetten bildireme yüreğimi olmine. Mehebbetten bildireme yüreğimi olmine. Güle gittin şeşkelerle, teqiyene tüzerge.
Алар яшәр өчен туган, ник аларны үзләргә суга сусаган гөл кебек тезләнминдә алыбыңа мәхәббәттән белдерәмә йөрәгемне ал менә мәхәббәттән білдірәмә йөрәгімне ал менә суға сустаған гүл кебек тізләнминдә алыбыңа мәхәббәттән білдірәмә йөрәгімне ал менә мәхәббәттән білдірәмә йөрәгімне ал менә Марат Хуснуллин. Әлі сіз аптырап отырғансыздар концерт башында не үшін яқты кишләр, назлы хисләр деп аталған деп. Бұл жернің Роберт абый язған шушы жернің сөзләрінің төп исеме менә шушы. Біз аны өзебезчә тағы да гадиләштереп, тағы да үзләштереп, өзебезчә шулай, шул дип атадык. Şişmez şuluk, ikevi takkan tuğay şul Tigi üzüldüğüne mine, üzgergen bizi bu ay şul Şulay şul, eyyir şul, üzgergen bizi bu ay şul Şulay şul, eyyir şul, üzgergen bizi bu ay şul Üzgersek kardeşlik turgay şul Elide bir-birimizin yaratabız buğay şul Şulay şul, eyyir şul yaratabız buğay şul Şulay şul, eyyir şul yaratabız buğay şul Sizin bu yazda bulaşalar Rinat Valiyev, Sayın Muhammedcanov Havaday kevsi kılangan şul yıldızlar şulay şul Bandı kişiler, bandı hisler unutulmay buğay şul Şulay şul, eyyir şul unutulmay buğay şul Şulay şul, eyyir şul unutulmay buğay şul Marat Husnullin, Rüstem Kaşapov Şulay şul, eyyir şul, üzgergen bizi buğay şul Şulay şul, eyyir şul, yaratabız buğay şul Şulay şul, eyyir şul, unutulmay buğay şul Şulay şul, eyyir şul, yaratabız buğay şul Yuliya Danilova, Irina Muhammadgarayeva Şulay şul, eyyir şul, üzgergen bizi buğay şul Şulay şul, eyyir şul, yaratabız buğay şul Şulay şul, eyyir şul, unutulmay buğay şul Şulay şul, şulay şul, yaratabız buğay şul Asma Burhanova, Esor Murtazin, Robert Murtazin Rasim Nizamov. Hörmətli dostlar, bizning konsertimiz şoňda tamam. İxtibarıгыз üçün bek zor rahmat. Келешекте менә шушы залда тагын кабат-кабат очрашырга насип булсын. Сау булыгыз, достlar.